Panalangin kang apong Mama Kalulu. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingas-ngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage liligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambering matbud kong kapanaligan, kambering dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, at agkilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupadaret ang taong memitbit ketang paraliti ko. At memusbus king bubungan, bangi kuldas de at ilapit kaya ka, itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginu, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karingtud dang mangalgal, at may bugdang masiralo. Ban enalamitakid pa si bayo, o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amo babalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng ni kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamar. Family, Celine and Leon Watson, Jane and Sharon Maritan family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Zoilo Kayanan, Makaya Kayanan, Corazon with Florentina Francisco, Rose Francisco, Marina Sison and family, Maria Arlene Gamboa, Arvin Perez and family, Maria Cecilia Policarpio, Ingracia Saito and family, Ariel Policarpio and family, Vicente and Priscilla Marquez, Sandy and Ed Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Frank and Nenita Adviento, Dr. Nelson Navidad, Jefferson Santos and family, Nelly Santos and family, Freddy and Perla Pacho, Iris Yabut, Jean and Alex David, Johnny and Joseph, Maro Pacho, Elena Duterte and family, Enrique Evangelista and family, Corazon Miranda, Jerlyn Sangalang, Mr. and Mrs. Jerry Sangalang and family, Joy Guevara, Eleanor and Wilfredo Ocampo, Elibet Valencia, Elizabeth Pasinag, Edwin Guevara and family, Aldin Lacson, Nolan Kevin Sakuma, Beth Miranda. Parang kay Baitan ng Eleanor Valencia, Berenice Igarasi, Alena Ni Punsalan, Aurelio Juanese Jr., sa Laumari Carreon. Parang pagnasan ng Josepina Ricafort, Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family,
Carl Joshua Malit, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio Family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Ms. Alfredo Salazar and family, Dan Aison and family, Rosa Anlas and family, Ria Cortez, Erlinda Gandola, Kelby Gandola, Kerson Gandola, Cecil Ala, Miss May Ali Katakutan, Elin Katakutan, Edith Enyuto Yoshida, Eric and Erin Nuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Tanhueco Enriquez and family, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Lito Clemente, Mirna Galang, Manny Dungka, May Sunido, Glenn Sunido, Corazon, Guerrier and family, Ian Maglaki, Eris Maglaki, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Janet Zanay Season, Teresa Season, Maria Dolores Season and family, Aurora Dungka and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Manolo and Perlita Lopez and family, Joan Marty and Maribeth Lopez and family, Maria Nazareth Lopez, Ian Alan Constantino, Gabriel Angeli Lopea, Leonilo and Ruby Villanueva, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Suji and Raquel Endo. Parang walang kapaldana ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violea Ibay, Mary Ann Almeida, Tess Castillo, Edith Mercado, Ronald Paruli, Senaida Baron, Wilfredo Limson, Edith Asison, Jesus Maghuyop, Gloria Dirit Capuno, Poring Fernandez, Josen Ian Paul Mungiliman, Elsa Nimhoko, Nasencia Miranda, Sani Malit, Jit Olive June, Samuel Samson, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Leila Marie Miranda, Eli Erson Gonzalez, Catalin Gonzalez, Jacob Mateo Mandal, Crescencia Romero, Nila Calma, Cathy Padilos, Calma and family, Gerald Dizon, Anthony Lim, Baste Aison, Jasper Manyalak, Leonida Galang, Miguel Navarro. Safe travel na pong Wailon Brady. Pangagita na po ding kaladwa dari Raymond Hogan, Elvira Dizon, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Abot, Jose Yabot Jr., Francisca Yabot, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pintin, Lucila Pintin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregorio Hernandez, Ruel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin Diramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Natividad Simbol, Soylo Kayanan, Macaria Kayanan, Corazon Wed, Teresita Kayanan, Dina Diaz, Josa Diaz, Natividad Simbol, Gerald Wed, Adelaida Dizon, Rupino Santos, Roberto Kayanan, Alfonso Nieta Abara, Rosminda Bautista, Fe Villegas, Opi Lasatin, Carlos Mercado, Polito Quiambao, Lamberto Mercado, Isais Feliciano, Edes Ocampo, Romeo Feliciano, Jesus Loterte, Punciano Evangelista, Ram Evangelista, Rosemary Pineda, Jose Maria Jesus, Antonina Santiago, Armando Gomez, Eraso Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Jet Katakutan, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanhueco, Angel Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Weiner Nepomuceno, Bioli Cruz, Paul Dungka, Norberto Navidad Sr., Pacifico Dizon Jr., Quintin Diaz Sr., Mary Diaz, Stacy Brooks, Ricardo Castillo, Aurelio Baron, Anastasia
Loretta Macabali, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Edita Punsalan, Ernesto and Aurea Punsalan, Eliza Cortez, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Elmer Sagon, Flora Nadela, Misael Nadela Sr., Soledad Dungca, Abilino Paras, Maria Paras, Mariano Saludar Sr., Henry Castro, Carlito Lumanlan, Danilo Yusi, John Anthony Yusi, Pablo Ong, Trinidad Clear, Michael Robert Clear, Angel Cortez, Jose Sabile Luge, Perlasitas Luzon, Victoriano Luzon, Princess Saina Cabuso, Gonzalo Perez, Consolacion Perez, Lutgardo Sangalang, Corazon Delfin, Christian Merzon Delfin, John Eric Manuel, Riz Vincent Di Castro, Ireneo Montemayor, Raymond Montemayor, Olimpio Miranda, Urbana Canasa, Eduardo Canasa, Leonardo Manyalak, Aniseta Manyalak, Saturnino Mario, at ding magdang kalado ang mga kailangang kimpakalulo ng Ginoo. Ingnan sa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Sa siyang dala rin kaya katang kasalanan at ang nawaran ng kapatawaran ni malugod kang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi ka rin banal ang misteryo. Yakastanya ni niyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisan ko king Diyos ang mayupayang ito at kaya kayo kapatad, Muling kasala ko niya, king isip, amaan wag dapat, at niyalawang kakulangan. Ulinita, ipanagapuko, kan Santa Mariang Kapilan Manggirhen, karin sa bulang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, linibanalahin ko, kini Diyos sa ginutamo. In Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idang nakatangan sana, king die alanangga. Masayang balita ng kayang panganyubling medye. Kapamilatan din kayang panalangin at alimbawa, apasyag ni sana king ikristo, yung mabyaning Ginoo at ni sanaldo, akit niya king ligaya.
Itiagan ni king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye at magari, kang demo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king dalit, ding sablang dalit. King kakong kama ning bengi, kakapkapan ke impalsintan ning asa, penintun ke impalsintan ning puso ko. Penintun ke dapat eke ikit. Ding gwardya at tagpuanda ko, king pamagronda raking syudad. At nakong kinutang karela, eye ikit impalsintan ning puso ko, eko paman mirayo karela, inyang atuklasan ke, ing palsintan ning puso ko. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing kaladwa ko mawaya keka o Diyos a Ginoo ko. In kaladwa ko, mauya ka, o Diyos, aginuko. O Diyos, ika ing kakong Diyos, tunay ra kang pagdulapan, ing mabilog kong pangatao mawaya keka, ing kaladwa ko pagnasana ka, ningari kong nilangi at nengapak agabon mawa keka. In kaladwa ko, mauya ka, o Diyos, aginuko. Paintulot mo ing akit daka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako, kaligayat mon kayupayan. Ing nugod mong alangkupas, mayapyang epalak kining ko, inya pupurian daka. In kaladwa ko, mauya ka, o Diyos, aginuko. Pasalamatan daka kekaban ning ko, at manalangin ko keka. Ing kaladwa ko kumabsiya ang timoning ating piyesta. Dalitan daka karing mga sayang kanta ning kapurian. In kaladwa ko, mauya ka, o Diyos, aginuko. Uling parati mo kong sinopan, king nilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko, kaya ka eko bisang kawani, uling liligtas dako ring gamat mo. In kaladwa ko, mauya ka, o Diyos, aginuko. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Sabian mo na muke kami, O Maria, nano ing ikit mo, king dalan. Ikit ko ing ligaya ning sinubling medye, Kristo. Ikit ke ing kutkutan ng alang laman. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita at pangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. King abak amaranon ning mumunang aldoning paruminggo, maralumdum pa,
Mintaya king kutkutan i Maria Magdalena, ikit na king makalako yung batong takap king kutkutan. Inya milaiya at mintaya kang Simon Pedro at king neto nga alagad apakamala ng Jesus nga nakarela kinwari king kutkutan inginu at emibalu nung mure benili. Makatalakad yang manangis i Maria luwal ning kutkutan. Di mo kuya kabang manangis siya at linawe kilog ning kutkutan. At inyang ikit adwang anghel ang makaimalan na puti, makalukluklaking pibilyanan king bangke ng Jesus. Ingmetong king kabuntukan at ingmetong king kabitisan. Kitnande, babae, bakit kikyak ka? May kibat siya, kasi kinwari ing ginuko at ekubalo nung nuredela. Pangasabi na niti, medikidya at ikit ni Jesus, makatalakadya ka rin. Dapot, enabalo king iti ya i Jesus. Kitnaning Jesus, babae, bakit manangis ka? Ninong tanin tunan mo. Bala ng Maria, ya ing hardinero. Inya sinabi na, nung ikang kinanwa kaya ginu, sabyan mo ka na ako, nung numedela at kuwanan ke. Maria, nga ng Jesus kaya. Inarapan niya at sinabi na, Raboni, nga nawari king Hebreo, Maestro. Emo ko tatagkilan nga ng Jesus kaya. Huling eko papepay tas papunta king ipa. Dapat munta ka rin kapatid ko at sabihan mo kanila king paitas kung magbalik kang ipa ko at ipayo king Diyos ko at king Diyos yu. Inya pintala na lang Maria Magdalena ring alagad at sinabi na kanila ikit ke ing ginu at sinabi na kanila ing pasabi ng Jesus. Ing mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Maya pa ba po kaya kayo nga? Kumusta na po? Noli Metangere. Pamilyar kayo po? Nang pumbuli sabihan ng Noli Metangere? Kalupan niya pita, sinabi namin ginuta mo kang Maria Magdalena. Emo ko tatagkilan. Do not touch me. Pagka rin po yung sasabihan ko karayang tao, pot ang ating sisiklot ka na kukuha ng daing gamat. No, limitang here. Kasi po bawal na. Ini po yung amista mo ng may kapandemya. Bawaling kakawal, tatalang, mumuma, at ini po yung makamis. Bakit? Uling ita mo kanu, natural na tactile beings tabo. Non-tactile, mahilig tamong tatalan, mamapis, hahaplos. Diba? Andiyan king palengke, potang sasali kayo. Okay mo itan lalabin, itan turo me, hali, burim talan me, diba? Tang inspeksyonan me pa, nung masanting yaping quality, itang produkto nga ita. Kaya ba't potang me nakit kang cute a baby, nang burim mo gawan. Diba? Itang burim, ay, kakit na, ayan. Potang may naalala, potang may nakang artista o sikat na tao, buri mental nan, buri may apisan. O kaya, potang kimpisamban, kalupa kedi, ikayo po mumunta kening Apo Shrine. Eyo po ami miss, itang nakanita na, di ba? Emo, itang akakit siya, buri talnan niya. Di nga liwa pa mo, di ba? Itang gagamit la pampanyo. Bakit? Potang kiskas de manita, no ka rin de kaskas kay bat. Kaya tan lugar nun no ka rin masakit. No masakit siya, o kiskas may buldit mo, at ikong buni buldit. Yan. O itaping ka. Adyang det ang bawal tatalnan, buritala pa rin talnan. Potang ating makasulat ken, wet paint, do not touch. Nanggawan. Wet paint ka no? Ay, mabasaya. Ay, Diyos ko. Mahilig tamong tatalan. Kaya ekbal na ng feeling ng Maria Magdalena, nang ikit na yung ginuta mo, kapat realize na yung silog ni Mebia gino, siguro, umena na yung buring kaulan ng ginuta mo, kapat nga ng Jesus, mo ko tatalan. Mo ko tatalan. Uling dapat, paitas ko pa, keng ipa.
Ita rin po yung isipan ko, potang atin po sisiklod, bisan siklod, kaya kayo, ne, parang pari. Kapat sabihan pari, bawal pang touch. Kasi, iting metong kapag nasantabo, atalantala, rin kaparatan tao. And balo ko naman, kasi, kinglan niya, at niya pong part ka rin na apisan nila ring masakit. Kasi atin pong time na, pati masakit yung metong tao, di ba iwasan niyang tatalnan? Lalo nung ding may COVID, alam bisan lumapit karela. Kabat nung atin mga has na talan, panamdaman da na part na no naman. Kasi bala ma-isolate la, itang milalawot la, itang pandiryan dala. Kaya yakpan walang kaya itang asandang healing touch. Huling atin niyang asisend message ing apistamo. Lalo na nung atin niyang concern, patsetilan may metong tao, panamdaman ng kaluguran ni, at ating kang malasakit kaya. Healing touch. Karinglan niya po yak mabibigla ko. May kay patse, ating ko pong experience, itang potang lanyan bila rin tao, kabat sabihan da, among, Mexican ko po. Oy, ita po sana nga realize yo. Kasi di nga liwa, balada pa che, megla niya yung pare, matenala. Ne? Pacheli na dyan dala, matenala. At ko pong, kita pong baryong, dati kong parokya. Kuling, mag-set ko pong lanya every Thursday. So, deta pong masakit, pupuntalan ko la. At pong metong matwa ka rin. Pintalanda ako, sabi, among i-apo mi po pala niya biya. Kapag namita ako rin, panto ng ing matwa, de akit. Sabi ko, no kanya minta balak saan pala niya, mi po balo, no kanya. Penintun de, kapag nang ikit de. Sabi ko, apo, makasadya ko pong malanyang eni. Ay, among, wapin, balo ko po ito kaya sinalikot ko Ot sinalikot kayo po, Kaya ba't ko pumelan niya, mate na ako po. O sige po, ready na akong mate. Diyos ko. Ali po, kaya pinlalan niyan da kayo, bantasikan kayo. Uling atin niyang power, inglan niya, bangkanta, kumayaping metong tao. Nang pong anak-anak ko pampari, at kong experience king apalit, simbambengi po, inagkat na ako ni metong Paris Pris ka rin, at metong karitang baryo, ita po yung pagmisan ko, early morning. And kaya na po ning misa, magstay ko, uling ala na man pong aliwang schedule. Secretary na akong aposeto kanita. And ati pong bulag na uling magstay ko rin, magpasiklod ko. Ne? And ita pong bulag ita, pupuntalan ke, lalapitan ke. Kapag makipagkwento, ka na ako. Yan. And yung gagawa na po tatalani gamat ko. Yan. Kapag makipagkwento, yan. Mayari na po simbambengi after pilan months, ati po mag-text ka na ako. Ating mag-message ka na ako. Sabi, among, thank you very much po. Kabat, bakit po? Maboktot na po yung sister-in-law mi. Ay, kabat, na naman kinalaman ko ka rin ako. Kabat, kinwento da po. Ita kasing bulag ita, uling tatalan ako gamat. Sabi na, potang tatalan kay gamat iyamo nga na, ati kung aliwang panamdaman na. Ot, subukan. Kaya rin ng misa na, siklod ka kaya, talan ming gamat na. Kasi po, 9 years yung bubuktot. And, nang simbabeng, na po sasabihan ka na ako. Potanon si Claudia, tatalna na ako gamat. Kapag kanita mga diya, na sana magkaanak ne. At may buktot siya po. Diyos ko, gamat siya pa mo po ito. Katindi na po ng healing touch ne. And, sabi ko, ranasan ko yun nang patsimaglan niya ako. Kaya isipan ko, patagal lang ati kong gift of healing. So may gaten ko po kitang metong session. Kasi gagawan ko po, nakanita po kitang karetang gana akong pagmisan. Itang mami akong oras, uling alakon tutuking schedule na mag-healing prayer ko po. And akaida po rin tao. So pipila la. Yung gagawan ko po pray over ko la. Pero ati po metong, ati niya pong goiter, sabi na among, pwede pong tanlan niya po, ining party pong masakit. O sige po, pray kettle lang kaya po itang ba. Kabakanita, kaya na, ay among, thank you po. O balaan po, ati kong penamdaman kuryenteng dinalan king katawan ko,
E dimdam na po itang kasunod. Sabi ng amo, ako rin po, talan niya po itang parting masakit, ana. Kabat ako, nawaring sakit mo, breast cancer po. Kabat ako, pag-pray over na nakamo. Talan ng kepuwari. Sabi ko, din curious ko, may attend ko po ang aliwa pong balamo seminar tungkol king healing, yan. At ko po nga kasabi na mag-heal rin. Kabat ko kwento itang process, itang kaya naman, pag pray over niya, kabat kanita, umane po, itang part na masakit. So, namasakit siya buntok niya, pag pray over, kabat, kumayap siya. Sabi ko, ba't may kailangan pang halik? Hindi, part siya nung ritual ko, ana. Pero sigurado, kapag hinalikan ko, gumagaling. Kabat sabi ko, so, hindi mo mapapagaling lahat. Hindi yan mapapagaling ko. Ang dami ko nang napagaling eh. Kailangan talaga yung may halik. O sige nga, i-heal mo yung kakilala ko at inyang luslus at inyang almoranas na metong. Uman mula. Di pa po, sabi ko pin, naka-importante itang tatalan may metong nga tao. Kasi aparamdam mo itang lugod mo kaya, itang masabal mo kaya. Pero atin pong time na etamo buring ibye, itang luguday ta. Dideprive tala ring tao, ketang apis, mit mong lugod. Lalo po rin may asawa, pota po may papate kayo, nampong gagawan nyo. Kaya po may sasabi, pota matutut kayo, mananin posisyon. Gulutan, di ba? Back to back kayo manta. Kapatid ako mangisnawa, ako bisang galo, ako bisang kimot ang dyan ditak mo. Kapapot ang bisa na yung makipagkasundo, kunyaring lalaki. At lapitan na yung misis. Siyempre, galo yung kama, di ba? At balo na, Diyos ko, lalapit siya niya, na. Kapapot ang umena na kantalnan, nansabyan mo, pati siya kapag bisa makipag-areglo. Nansabyan na, do not touch me. Emo tatalnan. Bakit? Balo na kasi patsetil na, potal lumambot siya puso at patawaran, Lalo na nung itang apisayta, mit mo yang lugod. At mit mo yang itang pamagsisi, O ito po yung amanwan ko, itang haplos ng pagmamahal. Di ba timpong metong produkto, ito po yung kayang tagline, ipadama ang haplos ng pagmamahal. Deng ima, di ba naka-effective kaya kayta? Itang instant na healing daring anak yo. Kunyari itang anak mamyalong ya, kabat may pukpuk ya, kabat, kabat, na paano ka? Mama, pukpuk, Kenny! Kabat, nang gawa na ng ima, mutakin niya, ning kay labulalay pa. Kabat ning kay umanim. Okay na? Okay na po. Ay, Diyos ko. Automatic. Pero, ning kay po tutuyay po niya. Ito pong damdaman ding anak, ating susuporta karela. Ating tao na sasabihan na, ayos mo yan. Ating pong, minsan po si Junior, tumatakbo siyang ganon. Tapos, pinakita niya yung daliri niya sa nanay. Tapos, Mama, loko. Tapos sabi, ba't may tugo yung daliri mo? Huwag ka mag-alala, akong bahala sa iyo. Anong gagawin mo? Sisip-sipin ko. Sinip-sip na yung ma'am. Tapos, tingnan mo, wala na yung sugat. Tapos sabi ni Junior, Mama, wala naman po akong sugat. Ba't may dugo ka? Tiniris ko po yung garapata ni Brownie. Kayo po mimingat kayo po, Karing style yung yan. Pero, yung payabot ko mo po kaya ni Apinitang, sana, nung ating chance na sopan nyo lang kapatid, lalo na po retang masakit, detang dakal pigagap, detang dakal waris, kapamilatan ni simpleng apis, ulo tala. Lawin nyo po, patse mapagal ka, kabat tinapik na kaking gulot, tapos sasabihan na, kagaling mo, keep it up. Di ba? Bala mo, milalako itang pagal mo. Potang ating minapiske ka, uling ating ang agawang kapalpakan. Abat sabihan na, okay mo yan. Samas na muna mo, next time, bumawi na ka mo. Tang milalako itang pigagap mo. Potang ating may ngawal kaya ka, banta paramdam na yung lugod na kaya ka. Tapos sabihan na, at siya kami mo, Kenny. Mas kinanino pa ka, tatanggapan da ka. Kakapsita mo kitandanop tamong lingap at lugod. Potang ating minabot gamat, bakit makipag-areglo, makipagkasundo, sabihan na, hista na.
patawaran da ka, magumbisa tang pasibayo, kakayap ka, kaya kang pigagap, at mididinan kang kapayapan pilubluban. Ita mo man, siguro, mangailangan tamo ring apis, pagkil, haplus, lalaret ang kaluguran tamo king die, detang importante kaya katamo. Panakat na ning ginutamo, apin itang gamitan tayo, itang power ita, banta ipayabot tamo yung lugod na ning Diyos karela. Aplusan ming kapara mong tao, banta kumayap ya. Aplusan ming anak mo na mangailangan pansin, apisan ming asawa mo magtampo keka, kaulan may apo mo na magsintimiento, uman ming kamag-anak mo nating sakit lub keka, tagkilan, haplusan, apisan ming kapara mong tao, banta paramdaman ming apis na ning apong Ginoo. Ipadama ang haplos ng Diyos. Ipadama ang haplos ng pagmamahal. Amen. Talakad ko po. Pakamalan kong kapatad, ingmi pa kong Kristo, metong yang sagabal para karing dakal at tune kamuritan para karing aliwa. Manalangin tamo king Diyos ban, ibuklat no rin kaya katang mata at atuklasan tamo ing dibino ng kabyasnan. Nga tamong manalangin, Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Ginoo, dakayanan mo kami, kimpangasubli ng Mebye Kristo. Ginong Jesus, binamong masampat, gimpanan ing obra ng igpa mo, inyaring mapagbalat kayo at masikanan ataw, inaus da kang labastangan, ipanalangin mi ka, o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, kimpangasubli ng Mebye Kristo. Mapamakalulong igpa, pepakayapan mo ing sablang uring sakit. Dapot ding tao, pinakura ka king metong akarulumduman akrus. Ipanalangin mi ka, o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, kimpangasubli ng Mebye Kristo. Mayupayang talapanakbus, angyang inyang makapako kaking krus. Malyari mo ang alupig, ding keka manalipusta. Dapot pepatawaran mo la, saupan mo king mamatawad, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, kimpangasubli ng Mebye Kristo. Sinobling Mebye Ginoo, kapamilatan ning binyag, gewa mo keng anak ning igpa. Palabungan mo king kasalpantayanan mi, ipanalangin mi ka, o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, kimpangasubli ng Mebye Kristo. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipa, ding migkakaketasan na tao, tingyande at king kasalukuyan, era paboring tanggapan ing kang anak, ang mikatawan tao, anting karelang talapan at bus. Ikesa ng parati miyang papasyag, anting kayangari at talapagligtas. Ya, amabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatid, maning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapane sa aning Ginoo, itindaong karinggamat mo,
king ikapuri at ikalgaya ning kayang lagyu, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo reting ayin, ayam pang miking kapigaganakan kang Santa Maria Magdalena. Ing kayang mitmong lugod, pamanyamba, tinggap ning kaya kang anak aginu, manggaman king alanangga. Amen. Ing ginu manatili kaya kayo. At kaya antimorin, Iyat nayor ang puso. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ing ligaya ring santo, ligaya mo muna man, potang parangalan ming karelang merito, parangalan mi ing sarili mong kalam. Ing biyena na ketiking yatu, dirinan mong ban at tularan mi, king pamakisamakda karin banwa, pagkalup mo kaya kaming karelang pamakipagkaluguran, karing panalangin da, para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo kayang sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan daring talapatutu, agyaganda kaya sanang sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona ning alang kapupusan na ligaya kapamilataning ginumi. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit miing kaya kan ligaya. Layon makiabe king alantok ng dang pamamiya kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banalo, ipa, ikaing pani batani sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan niya iti ikongan, kananye. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikuangan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong dayaning bayo, at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan.
Inyang igaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinabi ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakang pagamwa mo, ikamingan sanang mi sulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning banal na espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugut kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming obispo at isablang pari. Ganakan mula na madi kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi at isablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing berhenin ng Diyos, kayabe ng Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo, lalo na Santa Maria Magdalena, at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal na espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabus mo kami ginuking sablang marok. Balugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulo. Parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuya mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari manggaman king alananga. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At keka, antimore. Ipakitaan mi kakami itong tamking kapayapan.
Niya ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulok king apuna ning kordero. Gino, kung matampang tanggap ka, dapat iagkas na ing amano mo, kumayap na ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself fully to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Please kneel. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially children and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only forever peace that comes from you. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Please be seated for some announcement. Starting on first Friday of August 5, our masses will go back to the pre-pandemic schedule of 14 masses. Our masses will be at 5 a.m. to 12 p.m. for the morning schedule and 2 to 7 p.m. for the afternoon and evening mass. There will be no mass at 1 to 2 p.m. for break time. Confessions will also resume before every mass. We are still required to follow basic health protocols. Thank you very much. Talakad kayo po. Manalangin tabo. O ipaming miglalang tanggapan mo reting ayin, itpang malugod, ing sakramentong tinggap mi katman nakyasana, king mismong tapat ang lugod at pepanatili kang Maria Magdalena, tutong malapit kang Kristo, aginu manggaman king alananga. Amen. Inginu manatilya kaya kayo. At keka antimorin. Manalangin tamo, o malugod na apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ing alang kupas alugod mo, king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapo at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding mikikapanamdaman. Ipagkalubi po ing kayadwa na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapan dang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo la naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesen ing lugod da kaya kayo. Kapamilatan ing bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag, na ika mo kabud, ing karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayin tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, meron kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya paabak po kaya kayo. Maya paabak po, among.